Serigne Touba Khadimur Rasul kata moso mofuma kowa alaya dina ngar yom laya nun ɓe tikke andona mbare an ɓe tikke ta mofanan gilwano ta laya dina fani aduna ta terefu ba jurof ɗik ta refa ba of faye of mbare ando muk mbel ɗar ndikof wormali den ñowafa den mosu kuwa gonan paax o fi'ana den ndabalala den mbel ɗar ndik muk ta laya dina faɗi kanderane te refu yite adna nun ba ando muk baxtu ɓe tikken mbarna njuli manam ba may yite lool bota tax waxtu juli fat o sagnitin bo jul ino ku wagona fi'a bu waxtu juli fadna jul en so sog ka dakwaat no kere dona yam kat alquran ka talaya ina inna salata kanat alal mu'minin kitabal mawquta kon kat juli ka tawadanil baxtu talaya dina fandad kanderani te refu dekando nun taref gentan nun ba ando muk ñak tegin nun yonenti fane sallallahu alayhi wa sallam ka tala yu inno adisna ya man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yusi jarahu képp ku gimna arog gima bes penc xantagar balora dekando of kon Serigne Touba la dekando nun ba ando muk ñak tegin nun xadnuwa den toña den fi'a den ka felonga kene hupay jeg muk i ngaɗete xel to dal fola fa nax kanderani te refu njaboot nun ba ando o nay nun muk o sutwanga ta fi'ana cambur ke ku refna to njabooto fi'ankiro den dara seqiro den lijtiro den andironu kata mbe'a andironu kata yongayo lijtiro dara den fi'ankiro den dara kene hupay jeg muk Serigne Touba la kon njaboot nun ba ando o nay nun muk a ɓet kanderane te refu manama palasa ken liggeyta min liggeytayo ba and muk tayil nun kon me xesa liggey kama yang xesa waca to bu xeskona fatu fi'a ke waronga bora a baca fadka ba tarde te taxtala a palasa liggeyir nun ba ando muk tayil nun kon falayene Serigne Touba Khadimur Rasul o te deñik un makowa ta refo njirño ɓor o nga in kuy mbagna njiriñoor i nanangan nan gil